سورة المؤمنون آية بدر أنكلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisu ye hijriya bakilani kemenani ani binani ani duru shahru rabiul awwal ninya hijra sankalo sabana bisu nye konontonai miladi nasarau ka jate bafula ani muga ani saba sankalo konontonna bisu nye muga ni nani nai ambe dawda bugu masjid ar-rajaq ambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. ya ayyuha ar-rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan ila akhir al-ayah. ya'muru ta'ala ibadahu al-mursalina alayhim salatu wassalamu ajma'in بالأكل من الحلال والقيام بصالح من الأعمال. نهاية من كلامك على مسام كورتالندو أباك جونشيدو نيامريا على كتنونا كسبة شيدو مبكا كوكا حلالا دو كوكا جوني بارا نيومي. فدل هذا على أن الحلال أون على الأمل الصالح. نهاية الدليل كايرانا كو حلال دو كو بك سببيه كهذا مدين دمي بارن موكلي دلا. فقام الأنبياء عليهم السلام بهذا التم القيام. نبي يوم جورانين نيفنا جولي دفله وجمعوا بين كل خير قولا وأملا ودلالة ونصحا فجزاهم الله أن العباد غيره. لو نيوم يا فرنيون كهيرا كمالما أنا بارما أنيك مغبلا سرا أنيك كونانجيا كمغوية نبنيوم نونو فرنيون كانونك على كوسرا هيلا ala ko sarani heraye uyemin ke jownye ala ko ya ayyuha rusulu ako cidew kulu min at-tayyibati ay halaladu wa amalu saliha akbara nyumake inni bima ta'maluna alim ne ala abe barake ne ala babedo. وفي صحيح وما من نبي إلا راى القنمة. نبي نمو جورانين نيني جولي دفله ودي أتوانا حديث سالم كنو بغاري كنو كيدن كن نبي نما سيته فويه باگنك كباوغي. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم وأنا كنت أرآها على قريرات لأهل مكة على خيرات لأهل مكة. وكو تشيري هاري أي رأي باگين كوا أكو هن نياكي وري تم دمدون نتم بمكان كو كباو جوبين سراولا نيوكي باگين نيرياكي تشيري نيوفو
وفي صحيح أن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. أنا نبغى كنو وداود أيرك بلو لبارا فيها تنببلو أودلا. والنبي هريرة قال قال رسول صلى الله عليه وسلم أنا نبو هريرة بلو قال كتيدا لك تنونا كسبك كون يا أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. تيدن كو هذا مدون على يمسا سينما دي على أتفوي منا فوفين حلالا ما فين سنيالي. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين على المؤمنون نعمرني فني أي تيدون نعمرني مني أي مؤمنون فنا نعمرنا نغني. وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ألاكو آية كنو أمبي آية منا أكو تشيدون أي حلالات دون أكبارا نموك أبي بارا كنالا بابدو أن يغنى فرا مؤمن يرجم سورة البقرة كنو آية كما أني بي ولون فلان فلان. ألاكو يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله كتايا اللبا. ألاكو مؤمنون نألاو غرجاء حلالا منا أيا دون أكالا بركة دنيا مني بارا تما ميتشيدا نينفو حديثا كونو ني حديثا فنا بمسلم كونو ثم ذكر الرجل يطيل سفرا okofe chide chedo ka kofo chenye tama janke abe tama jandela asa akhbara ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقجي بالحرام يمد يديه الى السماء يا ربي فأنا يستجاب لذلك. وكوفي تشيدني تشيدو فو اكو يتامن كتامجا gongon daraka akumbe nyagasara meche akadum fenye haramude akami fenye haramude akadum finu ye haramude abalola haramu yereda fana chembe do ke fana na be do ka ba tigeja kata sanfe aba fo ya rabbi ntigala abe Allah deli mana chein fule duwawu jaabi taaman se joli bala ni be taamala duwawu jaabi yoro de ye taamay ni hada madem me taama de nyala amba jigi ka duwawu be jaabi ni hatagilendo wakati mi duwawu jaabi yoro jigi ba ka ko duwawu jaabi yoro do chembe taama jandela hatagilendo bolo fula fana tiden ko ni bolo fula fense duwawu kala yi bolo fula fense ka doke alaba malo ya kullan kono sai aw ama fen wore fana ya rabbi ni be duwawu jabi sababu o be ceyina me tiden ko cogodi ako fa anna yustajabu li zalika ko ala ben nintigila mo nince jabi cogodi nince alaba jabi cogodi parce que aleka dum fe harama mi fe harama dum fini harama balula haramu abe jabi cogodi ko ni ya iranna ko hada madenka ke halala dum nayki yere jije ka balo halala dum be ke sababu e fana minye bara nyuma wiya ni faru foni ko dima ala batola haramu duni be ke sababu ni nya iranna halala haramu du be ke sababu ka dumugo ka duwawu jabi baliya lashima ko be harin ne ka do be jabi be gelaya de ci dem ma fote jabi pew ako anna de fa anna aya ka do ni jabu de janya harin ne ka do be jabi be gelaya de ni be haramu du be ke sababu ka do hada maren ka do ni jabi ce harabu du be ke sababu ka hada madem fari faga la batola ani barani mo keli halala du be ke sababu ka hada madem fari foni ka fanga di ma barani mo ni ala batola haladun ala dumbe ke sababu ka do be jabi
do della kana cide ma kunne ba fe ka do kenyen ka ke moyendin ka do be jabi cide ko ma ete am mata amaka akoy ka du fenke halalai ni ba fe ka do ka jabi ika dunken fe dun fe ake halalai wala ala do fule ko de foya mu'minu nyamara ni halala ka du an ka baranyuma ke cide un nyamara u ka halala dun u ka baranyuma ke awa cide un jorani ni nyefana joli dafale وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وإن هذه أمتكم أمة واحدة أكاد دينا من فلنية ألا يرى كوتشيدا ونكاد دينا كله أمة أنا نقرأ نقرأ mana nani ba ummata la qur'ana kono mana nani amana doye munye ummata bina fi jamani wakati وبه سورة يوسف كنو وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمتي ni ummati o yorola o ye wakati de hakili jigina wakati kofe ni ummatu mana folo e qur'ana kono wakati fulanna al jama'atu minan nas ummatu bena ko hada maden grupu jama ummatu bena ola ووجد عليه أمة من الناس يسقون هنا نتمم موسى ترى مديانا كقولو على كوكو يجمع كلو هذا مدين جمع كلو دو سوري كوبو كباومي أمة أويرولا جمع ديرو هذا مدين جمع أمة سبنا بنا الإمام نيمايا الإمامي إن إبراهيم كان أمة توسير كلاو ينين توسير كوي إبراهيم كيرا الإمامية على إبراهيم كيرا الإمامية نمو بي نومنا كلا دقي ناننا أمة بنا سريا أني إكترغا أني كدينا أمة بنا كدينا ودي فلامبولويا أدوبي إنا وجدنا آباءنا على أمتي أنيا أنفاو سرون دينا دكا أني أفلام بولا إن هذه أمتكم أمة واحدة منكسر كتشوري أي دينكم يا معاشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة نبي نمو أبك الدين يدين كلده أكا تاسرة كلده ويجمع وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له ويكول لك كتا علم على كلمته بطوما مسامني جنجون تالا تيدم بكدينا يودي تيدم بكتاسرا تيدم بكسريا ويدي كاولي لك كتا على كلمته بطوما جنجون تالا منا وأنا ربكم فاتقون أو على ديو تيجي على بكسرني على دنيا وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأنبياء بنكسر كوكو على يكما فننك كتم سورة الأنبياء كنو وإن قوله أمة واحدة منصوبة للحال أياك منصوبة لحالا مانا لحالا كمانتو أكا جمعو أكا دينا كله نبي نمو أكا دينا كله ويدك على كلم تو بطو فوي كنفر على فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا من نبي نيما ولوكوني بك دينا يدينا كلندي كالا كاوللك ويوللك كتا على كلم تو باتو دما مسامني جنيغون تالا تشيدم بتا كيرا ويه ولو بيبنا كلنكا وللي تشوكو كله فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا ما تشيدم كباتو باو ولو ينيغون سوسو تشيدم كم مانتون ينيغون سوسو يرني نيغون تشيكا كي غروب اي الامم الذين بوشت إليهم الأنبياء منتم من النبي نمو تشيرا ولما منتم نون فرفرلا كل هجب بما لديهم فارهون
jama kelen kele ube min ka unison jara noye de nyana nebe chinyaka comme ci de nya fucho me ko ale kam manto be fara fara ka ke bi wolon fulani saba bi wolon fulani fulai ubebe tasuma de kono kelen de be gishi me bi wolon fulani saba ya kelen kele nyana ko ale de be chinyaka to fili de do benni sonjalen beni tay ay yafrahuna bima hum fihi min ad-dalal akelen kele be fili bantiya minna ubenni sonjanu ka filiye li'annahum yahsabuna annahum muhtaduna pasulu yere jatela ukandalende do to filile no ya to benni sonjan tay ولهذا قال متحددا لهم ومتوائدا نند قصو على قوم كنكاري داويه من بلالونye كافويه فذرهم في غمرتهم حتى حين ألاقوا فجرهم أقول توي في قمرتهم وتوي وتو كفللا قمرتي في أي في قيهم ودلالهم وتو كدنتمنو كفللا حتى حين فقط وقت جمعة فقط كهلك الوقت أي إلى حينهم وهلاكهم سنو كم من وقت وتوي فقط كم من وقت أنوك هلك وقت كما قال تعالى فمهل للكافرين أمهلهم رويدا أبكم إني على قايا وركونوا قالوا بما كونوني كافرية كم عليك ما كونوني ومن جاو وقال تعالى جرهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون على قوتوا ده uku kadda mubo ukadumuni ke jiyan kuno uku kadda mubo natan nunun ka ke sababe ku sugula abo ala koma ne ubena bo kalama أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين أيحسبون alaku yala munun be fili bantiya la wulu ba jigidewa annama numidduhum bihi min mali wa banina ne ba fi kan nafulu min jidi ka duma ne ba fi ka denke chama min jidi ka duma ulu yere nyana nusari lahum fil khairati ne ba ke ka hera de teleya ka puyewa bal la yashuruna hera tede utado de sidraju de do ne ba fi kan ninke purumbu mina kumina yorola wakati mini yere haklite minanila herate yebe mana ni hada madimdi ka kafira ni ka fili kono ne ala be nema minki mbe na folo chama mbi mbake ka na folo chama mindima mbake ka denke chama mindima kana miri konne ala ye herade kiyede ukono miri de herate koy yani ayadunnu ula'il makhruruna yala nimmo munum marasalembe jiya kono yala ulu ya jigida wa أنما نوتيهم من الأموال والأولاد كن ألا ينفل من دوما يدم من دوما لكرامتهم علينا وما إجتهم عندنا ولو نانا ne ala yen ninke uye bonya de kama wa ukab bonya lide kama kalla laysa al-amru kama yajumuna fi qawlihim ala ko ay ulu ba fo chogo mi ukab kuma wula ne ala bake ka nema min duma bake ka dem munun dema bake nafolo munun dema ukanute koy ukanunute ubonyalite komu yere bake ka fo chogo mi nahanu aksaru amwalan wa aulada wama nahanu bimu'ajjabin kafiru yenindefu ko aunde ka dem kacha kateme mamruna ka jamaka anda kan nafolo kacha kateme mamruna ka jamaka ala ye herake aunye jiya chogo mi wallahi gara fanante la jaba ala ko koto chogola koy kafirun nunu yere fule ka ko galon fo chogomi ko intenni chogola de laqad iqtawu fi jalika wa yaqatu لقد اغتوا في ذلك وخاب رجاؤهم وقتورا وككما يند وجيل لهم كلونيرا بل نفعل بهم ذلك استدراجا وإنذارا وإملاء ni ala fule kan nema min kuye nyake istidraja de mana
ka nema kiye ni e yere nyana i hakkilite alla ka minalila i hakkilite la jabale i hakkilite halakilila yoro min bi halaki ani makononi nema min bubala kunyo ode kafiru nunu sino ne ala mu kanu bal la yashuruna ne ala yin nema kuye ku min kama uta dode nimbe ko ne ala ko fala tu'azibuka amwaluhum wala auladuhum إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ala ko nafolo min be kafiru bolo kani kabako de dem munun be kafiru bolo kani kabako de ne ala ye ni nafolo duma de kan ni ndum duma de purun kula jabat de pijian kono ya folo kula jabanu kan nafolo nu dewunye wa qala ta'ala inma numli lahum lizdadu isma ala ko kafirun ne ala makononi ke kafirun ye kasi janduma kan nema duma puru dode ka do faru ka junubu de ka wa qala ta'ala lako fajarni man yukajjibu bi hajal hadisi sanatadrijuhum min haythu la ya'lamuna wa umli lahum ala ko cidema akontoye ani munu nge galontigalike munu nye neka alaka aya munu nye ne alaka aya galontigaya nuto nyogona ne alabu mina yorola wiretam ado kube mina yoromi wa umuli lahum be makononi de koye sanuka wati kase wala ayatu fi haja kasiratu bunkasir ko aya munum bena ni na nyogona la qur'ana kono akacha kayira nema munum be kafiru bolo de munum bu bolo nafulu munum bu bolo ala bake kam makono mun ni si jammin duma anilla fiya mun bu bolo herate alama ku ye ko abu fede alama fu ye ku ka bonyaro de alama fu ye ku ka karamado de la jabali de do adi makono ni san kata wakati doma wodi ato alako قال قتادة في قول أيحسبون أن ما نمد به من مال وبنين نسار لهم في الخيرات بل لا يشعرون قال مكر والله بالقوم في أموالهم وأولادهم تمام قتادة إن آيات كلا أقول والله ألا يفيرني الدبلي دتيجي مغنون كما وكان نفلو تشايلين أنو كدون تشايلين ألا يدبلي دلتيجو كما يا بني آدم قتادتك آدم دي فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم كان هذا ما دون كجاتمنا نو كان نفلوه كان هذا ما دون كجاتمنا نو دون يد ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح هذا ما دون جاتمنا نلي مناني بارنمد ni nyala ka mo bay ni nyala ka mo nyumay kano jatemina nafulokoni denkola de hada ma den nyuma ala fe ajatemina ni limanani baranyumade hada madon jate minani limanani baranyumade akoy kana hada madon jate minani na folo chayali ni den chayali nin no mo min kan na folo chayara akera herala hera harla heraka ni'mal malu salihu lirajul salih kiden kon na folo nyuma nyana na folo nyuma anyana nabe mo nyuma bolo wadi yato doni kaba haqiwa yafu konni be duwa ke mogoy atala allah umuruka ubi atala allah baqauka koy kana fote do faraka de atala allah umuruka fil khair ubi atala allah umuruka fi taati allah atala allah baqauka fil khair atala allah baqauka fi taati allah ni be duwawu ke mogoy ko alaka sijandima kana fo alaka sijandima te ko ama alaka sijandima ala batola alaka sijandima heraka parce que ni hada maden si janyana ngalonka ko juguka o yede dode bake ka faraka junubuna kala jabaka lagara men ni sijancoro heraka herade baka ka jidi kata donc kafirun si jammin bake ka duma dem munum bu bolo na fulu munum bu bolo hada maden kana nyabu fede nu yere ya jate mina fana ko ala de hera de teleya ka ku ye jian kuna ala ko te koy hera te koy ale manin na fulu duma ka nin dem duma ka nilla fene si janduma jian kono
ukalla felenu ka heranu ka kanu kamade makononi de drosanu ka wakati kase إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ألكم مغمون نو بشرا وتجي ألك جنگكتنا كسرنا قرو أي هم ما إحسانهم وإيمانهم وأملهم الصالح مشفقون من الله معنى علي مغوتنو مغمون limane ukal limane yaka ukabara nyuma kal limane jondo bara nyuma kala wala mona tabe ubesiralanye ujerlondo usiralendo qaifuna minhu wajiluna min makrihi bihim ubesira alanye udusukum besira alaka min alikoro kama qala li hasan al-basri innal mu'mina jamaa ihsana wa safqata al-hasan al-basri ko akon mumini ye fen fula de fara ɲɔgɔn kan ɲuman kɛli ani kasira la ɲɛ mumini bɛ ɲuman kɛ a b'a kɛ kasira la ɲɛ wa innal kafira jama isa'atan wa amuna kafiri fana ye fen fula de fara ɲɔgɔn kan baara jogo ani ka a hakili ka sigi ala ka jaga kata kɔrɔ walladina hum والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ولدوا فنا وبلي من وتجي علىك آيوي أو يؤمنون بآيات الكونية والشرعية علىك آية منونية شرعية أنا علىك آية منونية دانفيونية كونية وبلي من نوبي آيات الشرعية جمعة قرآن آية وبافولو دما آيات الشرعية قرآن آية آية نينكي آية نينتوي نونون دي آيات الشرعية مغمون باللي منانو أولوية وآيات كونية آيات كونية فنا لك تامنش منو فنا نايو داوبي تاسنو أولو فنا يوبالي منانو فنا آيات كونية جمعي سانكبا ولون فلا دوما كولون فلا تلو كالو هذا مدون فينو فيني دام فيني وبافو لدما آيات كونية قرآن آية وبافو آيات شرعية والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ولودو وتجي علىك آية آيات شرعية آيات كونية واللي مننا بيه والذين هم بربهم لا يشركون والذين هم بربهم لا يشركون ولودو وما فين وربتو كفر وتجي علىك أي لا يعبدون ما هو غيره وما ألا تنبتو كفر ألك بل يوحدونه وبألك كلمته ده ويعلمون أنه لا إله إلا الله وبعد فنكبتو فين شيت من كبتو يكيني على كلمته ده أحدا سمدا على كلمته دان فيم دبا مكونين على دفه لم يتقج ساهبتا على مفرموس منا ولا ولد دنت على بلو وأنه لا نجير له ولا كفاء له تو نيغونتي على لا فوي تي فناني على نمين بولنو بو نيغونتي على لا وبنين فنا دو والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون والذين يؤتون ما آتوا ولودو وباكي كبارا نيما بارا نيما كي وقلوبهم وجلة ودسكون سرالين بألايين أنهم إلى ربهم راجعون ودسكون بسر ألايين وبادو فنقولوا بساقي كتا على ديما مانا مؤمن نيما وفلي ولو كبالين تو يرلا دي ونيغالين تو يرلا ونيغالين تو كبارا لا وباكي كبارا نيما كي ميوبي بارا نيما كي udusukun siralen do hari bin ambe sage katantige ala de malagara yala ne yebara nyuma munun ko mina no be umamina ujurlembo fana koro ayutuna yutuna li ata wa hum khaifuna wajiluna alla yutakhabbala minhum ubesoni ke kamogo so kasaragatu bo kala batu ke mi udusukun siralen no be sira akana ke nu ka bato te mina ula
لخوفهم وكسرنا سابورا أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإيتاء نوسرارين وكناسرو ني مسرون يليكده ديلي كانك كتشوغمي اوا سوني كانك كتشوغمي أكناسرو ني مسرون يكودا نينكا بارات مناني وهذا من باب الاستفاق والاحتياط ni nyesiranya de anini yere koloshi ube bato ke ube sadaqatu ke ube nyuma ya ke hari buddu sukunjoro lendo parce que ube sira akana ke ne kan nyuma ya ke to nyake ke chogola manka ke chogomina ni alatin sara ni alata mina usira lembo koro anni aisha annaha qalat ya rasulullah والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يشرق ويجني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل نهاية جينا أمبا يشتو يجيدن ينكا bo ako cide man ne ayal la nyini yedewa mo munum be sunyalike mo munum be jeneyake mo munum be dolomike nu be sira alanye ala kanu mina kula jaba ni ayat la nyini yeninde ya qala la ya binta siddiq cidan ko ay ako cinya tigi de muso ni ayal la nyini to ulu yede walakinahu alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa huwa yaqafu Allah azza wa jalla ciden ko ni aya kambe mogode ma munum be salli munum be sun ube sarakati bo ube siralanye ni aya kambe ulude ma jenya kala munum be jenya ke ka fo mum be sunyali ke mum be jenya ke mum be dolomi asiralembe ala janga ko takoro ako aya la nyine te ulu yede ni aya la nyine de minyire be salli de abe sude abe sarakati bo mona tabe abe siralanye aha أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أولئك يسارعون في الخيرات أوا مؤمنون بنين شغلا نونون de beteliya kata hera ko kelima de meni mu'min ni eye nyuma ya minke ina kabalo na nyagala ay ne yen ninke on ni wasara ni eye hera bara wore ke beteliya kata mawa momi e nyana ne salli munun ke ka korbi ne bila salli la koy o de kontelembe e bolo bima ne bila jakka bola koy o de kontelembe e bolo ne ye hiju jolu de ke o de kontelembe e bolo nyagalembe ola ebe teriya ka herak bara wore ke parce que nyana ne min ke ka koro wasara ete teriya ka herawke me mo min nyana tusuro abake ka sarakati bo abe salli abe sun abe sira alanye donc ni hera ko werewuye ale de betele akatama parce que jate la nye folo min ke sugo minano uma minan tado hera ko do fulen ko ke jorna tuguni nye munun ke yalu minano be uma minan tado wala naye hera ko min nye dro tuguni abe tele akatama ulaika yushari'una fil khairat nunun de betele akata hera ko kelima وهم لها سابقون أو أولود ببيكو هيراكو لافنا نو يهيراكو من يدروبي تليا كاكي پورو مغو كريم كو كاكي فلو كاكي مغو توني ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون يقول تعالى مخبر عن عدله في شرعه على عباده في الدنيا على بانك باريا مسامين كورتالو abake ka fo kanki bariya akatilenya ana kasariya akajjon ka jiyan kono tumami ala yen ni nyuman ke lawo fo ube nyuman ke unya galentala nu ye hera ko min ke drobe tele katama ube mugo dakata hera ko kelima nini kera mugo do be se ka jate mina kati yere jakwa ki yere forose ki bila hera ko do fara kelima setiye ala ko mo fana bilika ika shede bilele kare ka fala ko an kanyo gonda kata hera ko man ka mugo daka hera ko ni yayi hari na setiye ika forose ka ke min seti ai wala nukallifu nafsa illa wusa hera ko fana kelila ni alate nin bila fenna min ni ka shetala de annahu la yukallifu nafsan illa wusaha ay illa ma tutiqu hamlahu wa liqiyam bihi nitin nim bila fen fanana mi ni te sa korode
ite se min koro ite se ka doni mi nye mo fana bile ka ko nin ko mogo min aw mogo be tele ka ta hera ko ma chogo chogo u be mogo da ka ta hera ko ma aw ma fem bile ka fana ite se min na de ma doni bile ka fana ite se doni min koro de ma joli bile ka ni fenya ite se min koro de sagira tumama yin info asagira kan kibara kullu wala nukallifu nafsan illa wusaha waladaina kitabu yantiqu bil haqq kayri la fana min ni sera ka hera min kunike barak gafe benne bololla gara be kuma ni cinyade yem min ka ba fuye tema bile kay sete minna min ni yem min fana ke barak gafe benne bolo qiyama ba be fo wannahu yawmul qiyamati yuhasibuhum bi amalihim ni na ya iranna ko yawmul qiyama do ko ala be hada madon koloshi nu ka barade allati katabaha alaihim fi kitabin mastur la yadimu minhu shay'un bara munu ni ala ya sabu ye aka kitabu kono lahul mafuju min fi ngo fi sebele mbala otetunu donc ni mo ye hera ko kay shekera minya yake iba soroye ika bara gafe kono be kumanaye wodato wala ko waladaina kitabu yantiqu bil haqqi yanni kitaba li amal bara gafe benne ala bololu be kumani cinyade waye jumay kitaba li amal ika bara gafe be bara munun ke malika bu safe usebe gafe minna o fana be yomul kama do be kuma ni cinyade wa hum la yujlamun ne alati musin naqashilagara ay la yubghasuna min alkhair shay'a ni mugo ye hera ken ni jiya kono alate foy naqashika hera la qiyamah do wa mashayatu fayafu wa yasfahu an kathir min ibadil mu'minina me bara jugu fule ala be bara jugu abe ya fake kam mina ewa ni kim mina litoe jom ewa jom mu'mini chamambe ala be ya fake ka bara nyuma bara jugu chamana nyuma ate foy naqashika bola ye nyuma ke jiyan kono ala ba be dafalen di maka do faraka te foy naqasala me ni juguma munun ke abe ya fawlula ala ka jom mu'mini chamambe ala be ya fuma aha بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ثم قال منكرا على كفار والمشركين من قريش وكفي على يافنا بان ننكر كافرك أني قريش كمشركون بل قلوبهم في غمرة أي في قفلة والدلالة من هاجة ala ko kafirun nunun dusukun nyina lende do kafiru nunu i dusukun be nyinan kono ani fili ka bonnin qur'anama ay alquran alladhi unjila ala rasulih sallallahu alaihi wasallam alay nin qur'anan min jiga ka cidenka kafiru dusukun nyina lemba ko kafiru fililen be ala ifilila ka bwama udusukun filila ka bwama udusukun nyina na ka bo qur'anama qur'anan min jigina cidenka حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون ولهم آمال من دون ذلك وهم لها آملون أو بار وربو بلو ودسكون ينا نقرانكو ودسكون في لنا كبو قرانا ممو درون تده كافرون نونو بار وربو بلو أو وسوتو لسانو كسوبو بارو فنكي قيل ولهم آمال أي سيئة بارا جوغو وربو بلو وبنا منو كي منو نيكا نينا قرانكو تكلنيا وبونو كي من دون ذلك يعني الشركة بارا وربو بلو بارا جوغو وربو بلو بنا منو كي منو نفلان كفاين تكلنيا من دون ذلك فلان كفاين kafirun nunu bara jugo were bu bolo ubena munun ke ukanyana ma yayin kono munun ni fulan ka foyente kelenya wada ta ko humul laha amilun aku beno baron fana kede qala la budda an ya'maluha ala qul la budda bara jugo nunu fana beno kede sanu kasa wa qala agharuna wa lahum a'malu min duni jalika wa hum laha amiluna
أي قد كتبت عليهم أعمال سيئة تفسير كلا ورقون الله يني من يكو الله يبارا جوجو ورو سبوكا لا بد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة فوقو بارا جوجو فنكر سنو كسا لتحق عليهم كلمة العجاب pour alaka la jaba ka kuma na wajibanka wa huwa jahiru qawiyyun hasanu bunun kasiri kunnin kuma bangalende da kunnin ya kuma nyuma de mana kafiru ka fulan ka foye kofe Allah ya bara jugun wero sabun ye sanu ka saw beno fana bara de pour la jaba be wajibuka Allah gara chukume wa qad qadamuna fi hadith ibn mas'ud bun kasiri ko wanya fo bun ewa ibn mas'ud ka hadisa la katimi fa wallahi la ilaha khairuhu kiden kun kallani masai masam min bato fi ngurete min ka bato ciani alete inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa jiraw fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha ko ciden kun kallani masai nimbe masam min bolo hada madem fulede abe arijanna barake fufuyi mato ani arijanna ce ni ewa nungo kelente mi ayasuru ala ya sabe ko tasuma dunke de do asila ba be tasuma baraka be sabe ta tasuma ko baluma me ni hadisa anana na chogo werela na kumbala Bukhari be hadisa indo aka kitabu kono babu la yaqulu fulanu shahidu Bukhari be abe hadisan nunundo o bonda kono ko koy kana fo ko karsay seedu suyede ciden koni kanyana mayala ciden be se ka fo ni jahadu kera ni min sara ciden be se ka fo karsay seedu suye parce que ala be ko dogolen fo alay mais ni ciden boraye imamu na Bukhari ni bonda do hari ni islamu ni kafiru de ye jahadu haqiqa ke e kana dantiga ka ko karsay seedu sude e ba fo chogori ambe seedu suya jigaye ambe ninde fo hari ni islama jahadu de be sisa kafiru no islamu be na kele kera islamu munum be sa an te se ka dantiga ka kafo ko karsay seedu suye amba fo da ambe seedu suya jigaye Imam Bukhari ni fo aye wa Abu Hurairah ka hadisa donati inna rajula la ya'malu amala ay hadisa jannati hadisai inna rajula la ya'malu amala ahli aljannati fima yabudu linnas foninde ka faraka hada maden dobe arjanna barake mimbe bange mogoye wa huwa min ahli an-nar ne basuru ala fi tasuma dunkedo wa inna rajula la ya'malu amala ahli an-nar fima yabudu linnas mogodo fana be alebe tasuma barake mimbe bange hada madonye mimbe hada madon nyekoro wa huwa min ahli jannati kasoro arjanna dendo bo hadisain do nakundo de kama utara jahadu dedola ciden ka shebawla cedo tumbe mu'minula cefariro na yi kafiri cefari ni be jamala beti faga ikelen jolendo abeti faga a sebo ko bi nimbe baraji min coro jahalu yorola ya mo sita nyogona soro ciden ko nia nimbe tasuma de ko sebo kaba qur'anina awa cedo ko sebo toma akwa yer au ka yere lafiya nin ceimba ciden nin kuma min fuaka ne ko ni betuba no fe bi fonni ala ba labanke min nyana ne ta no bilade atugura ceinko ni bake ka kafiru faga doro na yi kafiri cefar ye ikelen jolen da beti faga ibe jamala beti faga fo yoro dola doro uye cein sogoni tamay abine adimina ayereya akabamuru bo kakabamuru ijo ka disita ka do bamuru nunka bamuru ntarabone akofela ka yere faga ka to dafa
min tum ko ceba to man nebe ni no fe be ka kolosi abolito na cidema akwa ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah akumbe sharia ko bato fen shite min ka bato ciyani ala kelem fewte ala ka cidende ciden ko ma jaka akoyen nin fo ka da munka akoye ce min fo de ni sebo ya tanu ko mo si aye baraji min soro ya mo si to nyona soro bi ni ko iba abe tasuma kono ne tugura ko de abe kafiru fagafu ya sogo asogole adale ayre ya kabamuru bo kabamuru e walle siri ka turu duguma annu ka yereta ka bila nun ka bamuru tarabu ko filna sara cidan ko ne ma fo cidan ne hadisan na to odela inna rajula لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة كيدن كوني أفو أكو مغدو بي أبي جنة بارك مغو نيكورو كاسو تاسوما دونكي دو مغدو فنا بي أبي تاسوما بارك مغو نيكورو كاسو الجنة دندرو أرساي نانا نينشوكو دلا فيما يبدو للناس mi hadama de ni iddu sukun kalasilendo e bake ka nyuma ke iddu sukun kalasilende bake alaye ko komi shi laba ala ni ka baro be ciya kila ta jahannaba kuna la to kede ala te mo tonyo o ma rabbuka bi jallami lil abid atate mo si tonyo ni mbi soro ni iddu sukun kalasi baliyade ani ngani ya jugu ni iddu sukun mani ngani ya mani ni mbi soro no ode tuma mi bukhari ni fo aye hadisa wore nati ka foy kana fo karasay seydi suede asaram min kay taro umar ibn khattab fona tilela jaru do kara ba fu fulana sa ko he akana sharia mo ka ko seydi sugo e be se ka fo mo do ma ko seydi su e ba soro hari annato kelela anik yele nan ka femmi nana wali taro ya minana nana e todo aw ka fo do man qutila fi sabila fa huwa shahidu ni mo min sarala kasira la ye seydi suye ube ambe sere suya jigaye me akana foko mo ye sere suya de ciden ka hadisa nana o fanara ako Allahu buhariya hadisu da na Abu Hurairah bolo Allahu a'lam biman yujahidu fi sabilihi Allahu a'lam biman yaklam fi sabilihi mo min be jahadu ke ala kasira la ala de bodo mo min nubi jogi ala kasira la ala de bodo aw todo aw nyaabe mo be kelela mais min be keleke ala ya ala de bodo nin be jogi kelela ala ya ala de bodo donc nin ko la nyini yoda no simni delaka kuma ni hadisaka akwambe ala deli ala kandu sukunya de akwambe ala deli tumami kuma ni hadisauka akwambe ala deli ala kandu sukunya hada made ni duskunya na farikolo be nyana ni duskum ciyana farikolo be ciyana ala inna fil jasadi mudgha idha salahati salaha al jasad kullu wa ja fasara al jasad kullu ala wa hiya al qalb ciden ko sogo bu kelembe farikolo na nyana farikolo be nyana na ciyana farikolo be ciyana o yeddu sukunde ala kan dusukunye aha حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب فنن على يونكا مغنيما لهم من العذاب إذا هم يجأرون إبو يريسا وبيد مكسك يعني حتى جاء مترفيهم فنانا نوكا مغنيما لهم وهم سواداء المنعمون في الدنيا وليم وكم مغو كنا دين أنو وكم مغو نيمالين وجيان كنو وكشيتو وكم مغو نيمالين وجيان كنو أجاب الله وباسه ونقمته بهم ni alaka la jabana ka janga kata nana mغو نيمالين نونما كافرو كم مغو نيمالين نونما جيان كنو إجاهم يجارون يبو من كلام وبكلو يسرقون ويستغيثون وبكلوا قدم كشي على ما قال تعالى وجرني والمكذبين أولو النعمة وما هلهم خليلا إن لدينا أنكال وجهيما ألا كنتوي أني مغمون يني ألا كآية وقالون تغيا كتشيدة وقالون تغيا أني كافر وكان نعمة تغون موتو نغنى ني ألا بما كنوني كوية دوني إن لدينا أنكالا
من على نيانجلو دي بني على في وجهيما جهيما جنگ كتا بني على في من جهنم باي donc kafiru bu kafira la bu kan nema la de bu ka kafira la fonni ne ala yu kam mo nema le nu ka shetugu mina wakati mi nu mina na wakati mi ube kulo ka dama kashi nu kulo la dama kashi ala bay mu fuye la tijaru o kalana لا تجهروا اليوم إنكم منا لا تنصرون لا تجهروا اليوم nu kulola dama kasira alala janga kata na wakati ala ba fu ay akana kulo bide akana dama kasi innakum minna la tunsaruna bi deme baga sita aw bolo bi min be saka deme ka bonni ala bolo la yuzirukum ahadun mimma halla bikum sawa anzarutum aw sakantum la mahida wala manasa bi kisi baga tawla koy aw dama kasira wa kulola wa aya dade o bita kishi chogotala de wala wajara boli yorote bide lezima li amru bi koni ko wajibra aw kade wajaba li ajabu bi koni la jaba wajibra aw kade summa jakara akbaru junubihim o kofe ala nanu kafiru ka junubu bamunu buke jankuna nanu dofo aha قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون قد كانت آياتي تتلى عليكم ألكو كافرون ne alaka ayaw tumbe kala au ka jinya kono fa kuntum ala aqabikum tankishuna nkon aw tumbake kabona ashen tonton de kaboko fe kauba aya nunuma atumbake kabona ashen tonton de kofe ayja du'itum abaytum wa ija tulbitum amtanaitum nkaw tunkera jinya kono nu yawule kana ne alaka ayawma abebba nu ya aunyina fi akana ne alaka yawma abe kumanti alika teso zalikum bi annahu jadu ya Allah wahdahu kafartum aya wala kun alako atunkera nu ya wele kata ala kelempe batoma abe kafiriya way yushrak bihi min ni uye do fara ni fen fara la alaka dro tuminu abe dawde la be so odema ngoka to jiya kono mu'min ya tumbe ba umade mu'min ya kala kelempe bato atumbe ba umade atumbe kafira no yede mi fulan ka fo ya tumbe da odela fal hukmu lillahi alil kabir ewa bi kiri bebenne ala de bolo ne ala min yem masa korota lenye ne ala min yem masa yi masa min kabo aha مستكبرين به سامرا تهجرون مستكبرين به نوبو يربونياناي سامرا سوفلا لا نوبو كسوف بروكه تهجرون كتوكا كما جوجو فدرو في تفسيره قولان في تفسيره قولان ni aya tawsir kuma fula bala ahaduhuma anna mustakbirina halu minhum hina nukushihim an lilhaqqi wa ibayhim iyyahu istikbara alayhi wa ihtiqara lahu wa li ahlihi donc mustakbirina do ko demirin la nyini yemunye mustakbira halu minhum hina nukushihim mana wakati min nuba ke kasagi kabo alaka ayama ubu yere bonya ku bachinyima ku yere bonya cinyanka kacinya tigu doya usage wakati kabo alatama ubu bacinya kacinya tigu doya fa la haja damir bihi ninna damir min fulani nye bihi o fana fihi salasatu aqwal kuma sababa la de ahaduha annahu al-haram bi makkah doko mustakbirina bihi naba ke kawyere bonyani alikabai jummu li annahum kanu yusmiruna fihi bil hajar min al kalam uyu
anu lagosini munye naba yere bonyani alikaba kore munye mana uka sufe baro alikaba koro tunte fuyi fo alikaba koro ni kuma jugute do yebbihi sagi kata alikaba naka sufe baro la naba ke ka yere bonyani alikaba aya yere bonyani alikaba min fana ya ka sufe baro la ate fuyi fo akoro alikaba koro ni kuma jugute pour ka kuma lagoshiye ni yebbihi foloye ثاني فلان أنه الدمير للقرآن كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالحذر من الكلام إنه شاهر إنه شعر إنه كهانة إلى خير ذلك من الأقوال الباطلة كما فلان به قابس كتا قرآن دما نابا يرب ونيا قرآنك كما جغو فو قرآني naba ke kaw yere bonya qur'ana ni qur'anai ka kuma jugu fo qur'anai aba fo dabalido aba fo donkilido aba fo kolonfilido kata nunu na nyogono kuma tiyale munu tumbu fo qur'anaka do ko mustakbirina bi abe sagata qur'ana ni yefulana wa salisu annahu muhammadu sallallahu alaihi wasallam sabana mustakbirina bihim be sagata muhammadu men alaka tamna kisibaka kanu yajkurunahu fi samrihim bil aqwal al fashidati aw ukasufe barawla utumbe kuma jugude fo ciden fanaka wa yadribuna lahu al-amsal al-batilata nube misali ya jugu talin jugu ni misali jugu bu ciden ma min annahu shairu ubafu ko ciden ma ko donkili danadero aw kahinu ubafu ciden ko kolon filinadero aw shahiru ubafu ciden ko dabalikaladero aw kajabu ubafu ciden ko galontigaladero aw majnun ubafu ko ciden yo fato de فكل ذلك باطل نيمبنغالو او تumbi ka sufe baro be ke ciden de kan nchokola ka kuma jugu fay bal huwa abdullahi wa rasuluhu ka fora cide ubake ka kuma fo ciden ka ninchu kuma nunu abengalo ciden yala ka jonde ala ka ciden do allazi ajharahu allah alaihim ciden ni ala ya demo maka kafiruka وأخرجهم من الحرم شاغرين أجلاء أيولا بو حرمو كنو ودغياله وقيل المراد بقول مستكبرين به أي بالبيت يفتقرون به أقول دوكو مستكبرين به كو الكابا كوبو يربو يناي مانا وبي وصوني الكابا معتقدون أنهم أولياؤه وليسوا به uba ulu jatela kulu de alikaba dunkawye kasura alikaba dunkawte kama qala an-nasai fi tafsirihi min sunanihi kum min nasai nin faka tafsir kono chogomi aka ewaka sunna kono sunanu nasai kono ni ayat tafsir wala mustakbiruna bihi nin kuma ude bala do yebbihi sagi kata alikaba ma nubu yere bonya alikaba koroka kuma jugo fay do ya sagi kata qur'ana ma nubu yere bonyani qur'ana ka kuma jugo fay do ya sagi kata muhammadu ma nube kuma jugo mbu yere bonyana aka ka kuma jugo fay do ya sagi kata alikaba matuguni nubu yere bonyani alikaba ka wasonay nunun de be fo aya tafsiri la bihi min fulani nye demire min fulani nye nun kuma nunun de fo anofe inshallah waqti seraya subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk